Cendawan susu harimau? Yes, cendawan susu harimau. Siapa dekat sini ada penyakit resdung ataupun sinus? Hari ni saya nak share dengan korang satu benda yang kalau korang makan je mungkin boleh membantu korang punya resdung. So inilah dia VO2 Oxygen Therapy daripada Zindok. Dekat dalam VO2 Oxygen Therapy ni mengandungi cendawan susu harimau, lemon, minyak zaitun, pudina dan juga mentol yang membantu untuk pernafasan korang yang kadang-kadang tersumbat disebabkan resdung. So jom saya share dengan korang cara paling biasa yang saya akan ambil VO2 Oxygen setiap hari pada waktu pagi. So korang buka je kita punya VO2 ni dan titikkan dalam 2 hingga ke 3 titik ke dalam mulut korang. Korang pakai je VO2 Oxygen Therapy ni, kalau korang punya hidung tengah tersumbat, dia automatically korang punya rongga hidung rasa clear and rasa tak tersumbat langsung. Selain daripada orang yang ada sinus macam saya, untuk korang yang mungkin tengah demam, tengah tak ada energy, tengah mengantuk, tengah selsema, saya sangat sarankan untuk korang pakai kita punya VO2 Oxygen Therapy. So untuk korang ada sinus macam saya, pening kepala, dah tak ada nafas, korang kena cuba kita punya VO2 Oxygen Therapy. Nak grab dekat mana? Dekat bawah ataupun dekat dalam live kita sekarang.